delimitation के ला delimitation of constituencies non India government के claim के Assam India government माने India government election commission पेन के claim अपन के Assam MLA constituencies hoy ko pun na tu siya pe dam nei ko pun na siya pe dam nang ne la bang salam la si kapi bihek nei ma kapi the nei ma ko pun na tu si kapi kam nang po ma ko pun na tu si pe kam nang ne ma pa lam alam che bang ke serious o elitum ma thadun krang no lo athema elitum non ngat ke Karbiang Long MLA bang Plivet la bang Plivet pe non bang athi kede bang ner ke ba bang troxy pick up that attack bang troxy ba bang ke ba na bang hole trok le pe kam sita non elitum ka chini na ye bang ke ko pusor ko lo so a constituency long si tribes atu in long arat atum ake ông nei pe do jima ba pa ve det jima la helo ma than nang ye bange bisaralam bukajana long jongsi la ke chiatum ke do an area bang a constituency si pin jong det pulotante eli in long arat tum ke hadake election asat ta haidun un el non elitum Popili constituency le la MSC constituency le non elitum ko Karbiateng ko Pilipen ke jok tahay ne le Bihari tum si highway ko la pen ke Bukajan da son da taxi bang ke si highway la pen non along ka pre Hauraghat ta non ke Bomali si highway ko non ke la pot si non ka pheri me me dolang wo thatlang suta rongkhang da Hala bang atum si highway gi mene na pen dok mongka ta bang atum si highway gi mene bokolia ta bang atum si highway gi mene la puson nang silam det lo pulotan te ilitum ke sik schedule teng ya holo tribal dum si thur chot long nang yi setan no bang ge la son ka li det lo jo council long ge sik schedule dum si thur chot long nang yi seta MLA MP bang phan ke tribal atum si pa lama bang hadak udam oe det sita lage sik schedule ar lo pot si la si MLA ta tribal wel nang ji pu ilo sita la bang so aka reserve ke la ke jasemet ke council of han la bang ke council of han la bang non MP MLA bang ke la ke tribal area nang do dun ko opot si la ke tribal atum nang ji pu lo sita non ke thek long ateng ke bang Hauraghat ta Bongali papi thor det lo Kopili ta bang Bihari papi thor det lo Deupani Deupani ta bang papi thor det lo Bukajan ta bang papi thor det lo la pe hala tum ban ke ilitum inglo arat te peremu ne det thangjang la so delimitation delimitation lo polo delimitation lo abino me delimitation ne kali hai delimitation at abut ke chok mene delimitation ke claim MSC fan delimitation e claim ka jirdi bolo kali ka bangso delimitation mani yang fana bulat posa 6 dul area ke hala tong thur aur te delimitation se akam se ripon eteng la itu MSC bangke madoi ma delimitation bang donai mandi athima itum tribal itum tribes tum da population e kabbo kehte kala la posi delimitation bang donai la si delimitation ke claim un po bang ke 6 schedule part paragraph 2 paragraph 6 along si top that lo ke lagai limit delimitation claim un po ke kala claim nang council pan bang lage council non bang MLA bang non MLA bang 6 schedule pe le claim legally lage Assam India constitution la penala chief electoral commissioner chief election commissioner si lage claim ji la pen non la claim cheng tang lo ko la hello ilitum ka chiri du nai ke la ke chetum ke do dim an ke chetum han pe ong chok
a constituency ก็ไปสลามลงเลยเด็ดเจียพันอีเลียเคลมเวกนึงพอละไงนิ่งเขากับ constituency เลยเคลมเสร็จตาเอลิตุมอิงโลมารัตตุมองจบconstituency สิกับสลามนังจีเอลิทันไปเจ็ดไปจับสิตานังกอกนนเกParlin parlo sita nang kokko bisar lang Parlin parlo an ke kali de ba sita pekek pijuk pejak sita nang kokko la ahoy ba nail no no man ke ni lilam si pujar lo delimitation po meaning ba ortho ba ni ran sinali pan la delimitation la man chong po ni ka preng deng ni ridam su po pan isi nang litare isi press media long kaning ge dum karbiang long autonomous council atum kopia posi ningkan kimi talon leder lo lapen labangso ningkan kimi katalon leder ki kopia thedo pensel ak katalon leder lo bang solam lenang pini dok solong penel en la pachin sudanesa nilihala aparte la delimitation bang jujelang ma aja hala ke mon niliga ningi ke la delimit kopi si delimitation pulo lo abang si nili kaninge dam non delimitation ka pheri memi dolang ala tim shot dolan atumi nelipan tribal songho leader atum nelipan nang chetong lo nelipan nang summit lo amen da do non neli amen pu etikre der pa nelika notebook lo se do alang litum pulo Dispur constituency non Minister Pijus Hazarika si pu Dispur constituency ke scheduled caste constituency reserved for scheduled caste pu si pu detji pu la non delimitation na lo non claim ponet po mane scheduled caste atum dum to man se reserved det po an ke alam the banga la tribal ngi ki pudam bange na Kamrup district Guwahati ke aprang man da tribal dum si ke do adim lo non anda tribal dum si majority lang ahok lo ahok akarbia ke ong atum boru ke ong langlu ke ong tiwa ke ong atum ke Hindu je plang dun si Ohomia je plang dun et le serta ke je plang dun dia tum do olang karbi do olang amri karbi dolang boro dolang garo dolang tiwa dolang khasi dolang missing tanon ke doko missing dolang ante ko busi scheduled caste atum ban reserve pirong po alam amat si alam nai klang hela ko hello hala census hot ilitung tribal atum ake ong atum ke Hindu pu je top dun det ti lapen ke hala college along application tame admission hot tame lapen sakuri ka apply hot tame Hindu pu je top dun det ti anke Hindu pu lo tang te hala Bhagavad Gita ladak Bhagavad Gita do la Bhagavad Gita long pulo la ke Krishna sipu according to the three modes of material nature and the work associated with them the four divisions of human society are created by me and although I am the creator of the system you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. Ladak pulo, class khala labo. Krishna pulo ni sila class 3 ke ni sila salam lo. Class khala sana. Lunch important me la. Pir theke podaya. All human nature of work of them of human society. So human society ke to andak India chot kali lo. Ala ki Krishna ke puateng ke munit ke doan ke nesi class 3 pinjong dat la dak a tribe bang e pupepin lo a class a tribe bang a vedat lo tarmane tribe bang e pavedat lo a class si pedo chap lo la boyo society a caste si pedo chap lo hala dak ke doge bamun kshatriya boisyo la pen shudra la an si do chaji pule si la dak to amat angge hala shudra long ke hala nang litum te Sri Azadi po sinima lang le te la ta theklong po la pen ke hala
Sudra tu khalsa pa cinema long le te la ta thek long po hala da YouTube along si do la lang nang ji itu ngai sini ya pan hala itu Hindu je tok dun det pen jo hala da ka je plan ne la po lo itu mangai Brahmin ne nang pon pe det lo itu mangai Brahmin itu manang pipe kayos Kshatriya ta itu manang pipe boisho ta nang pipe de Brahmin pulo te lage Kartita thek pik nang ji ekdom ka jata thek pik ne de read bet for example bet memorize that mane by heart that mukhosto that la po ana tu la an thek nei kar bia inglong aso tum ta la pula angela itum hanan pipelo la si brahmina a class ke itum hanan pipe ka khatriya fan pudam tu khatriya tu ne ron je dan thek pik kar bia tu ne ron ke kerem dun lok kai ta bronze long dai tum thek long और कार भी है तुम बाई इंग्लों रात तुम ता पॉन टेक उगाली नागा तुम बब्बे टेक तुम अनपेन के बोइशो पो तुम मंगे लगे तंका महा बिजनेस माने बिजनेस बेवहाई अकम बंग टेक पिक कार भी है तुम लगे इंग्लों रात तुम के बेवहाई ता टेक ठीक लगे बिजनेस ता टेक ठीक अंदर पीडो लाग के दो के शुद्रा ना लो शुद्रा कंग दे ने ना लो लसी तुम भान Shudra lang nang bipon kok titi. Shudra pula te la ke schedule caste le. La hello no na la schedule caste aphan reserve ji pu pura the ke. Yo kala Shudra man. Oh karon khala ka tribal hadak dosita karbi le pen kosani garo khasi le boro misi le dosita hadak Hindu busi cetok alo mati. Nade Shudra is hello ke. Schedule caste lo ke la hello Amasi nonge MLA constituency ta Shudra fancy nonge pidet pu puyo schedule caste fancy ST galilu ST po veluti ST pu ke dadak Krishna masi papa vedet no lage la Ladakh Bhagavad Gita chapter 4 slok 13 na long si pu lage na pu na lile po lilu lile po ne thangja chu podun de la ente la sola ba intuit pik anjang te la sola ni nam sudah posa dola mandala kali la limitation alam lo karbing long long model and itu 1961 teng pulo tang te ili tung ke inglong aso ke lakha bedelo itung dai Hindu lo pulo tang te inglong so belo lage har lage sidur kasong dut po akhe 1,84,021 lake 1961 1971 3,42,416 lapen 1991 5,62,122 teng pulutang te 102 102 lah la so teng pulutang te karbian long ke birelu Hara tu mate. Odake nilioma tha dake karbia dharma putok di dake yo. Lo disara si pulo ke Hindu lu pulo tang de itu mana ada ke karbia ron pulo tokte de lo. Tokte de lo. Kupi posi ke tokte pulo tang de la sotte langdam pulo tang de karbia lo ke six do birelu. Abeda lo. Ache sidul ka sidang du ke. Kalang schedule ka saise. Hindu lo gapan pulo gita lo pulo tang de 4 class dulu. Tanes pli ang de dulu. Hindu atom hala gita long pulo priang deng selam chorlo pirthe long ke akhe masya belu pulo dang de hala so ang de long kopilo ke bike Brahmin Kshatriya Boisho Shudra itum aphanda itum karbi dimasa garo kuki mar lapen rengma naga tum anu dala soteng puto de Shudra lo sa Kalang lo. Shudra lo pulo dang de SC lo lasi non dispur lo keceman keceplang dan tak lason lo lasote improtan de karbiang lo keceman po Ya pulo kuna sing lo so budak la khapo ke me alam lo karbiang long da dakta karbia ron ban buda tokte det ke yo tokte lo kapre dharam me tokalo sa Christian tok Musalman tok Sikh Buddha join lapen Hindu anak angge karbia dharma inuta beda te tum khebare pulo ke
non abang lalo tata kapere memi alam bang lo non La sote pun tilo ke sidul kas si mana mana po. kalang lo sidul kas man eji inglong arat tu man ke sidul kas man edlo te man edlo baru man edlo te kin hala a constituency bang da sidul kas constituency je plan det po Te bang sidul kas constituency pelite six sidul ga belon ke autonomous district ta bedet po autonomous council ta bedet pon ke Asiente non ente la so put ha kopilo itu me claim nahi sa. कि क्लेम नहीं के नेलिगमा था लद्दाख हाला अफ्रंग अहोम टू चीफ कमिश्नर ऑफ असम अपन पद्मेश्वर गोहाई नवबैसा फुकन अलंगली पद्मेश्वर गोहाई कलंग नवबैसा petitioner was direct descent of Mohidhar Bura Gohai, Purnananda Bura Gohai, Ghanshyam Bura Gohai, who happened to be prime ministers of Assam during the different periods of Ahom rule. Halatum chief minister, prime minister sai sil hala Ahom richu dak kedohut. Lapen alang litum application petition pidunlo ha chief election commissioner aphat chief census officer aphat election commissioner bangali latum ki pidun ne liga chinia tengte census commissioner bansi ki pidun kalam census superintendent census commissioner bansi pidun amad non ke claim nahi ta itum kar biatum la inglong arat tum an adhormo pajetok long ledet titiatum aphat itum memorandum itum submit nahi laki adhormo nang dhormo son puchelang le pin pensi isi petition pidam dani matro honghari itum pidam chot nangi pulen nili puali akapre itum ta rabdon nangi athema lagi itum virapet pogedi akhe si virapet po laposi chelang penang po amalhan la chief census officer commissioner aphan itum lo pidam nahi je census hut netum aphan karbia dharmo pupache toklong nahi lasi nelitum lason ke claim dia phansi pe claim thekia phansi neli non pinia wan beda lo yo hala karbi name kitab nitum selam ilu karbi name pura itum chi pudet nahi netum karbia dharmo karbi name puji pudet nahi puil lasi la pen Jong si claim ra itum census along jong si karbi adhormo chetok long pulotan te ange itum hala Hindu along schedule kas along itum klodun jok plot po klodun dedet po na mane klodun dedet po bang nang bampon het dedet po itu mana pon le nang pon unelo arum nang biu nelo arum nang biu nelo barbin tum te itum han arum nang biu nelo ange la puya Pero no nang reporting kulo tan de la que rom si pupe pin so bang selam nang de sam ne nelia rom si pupe pin pen pusi neli kulo ha ba ke kadu mita claim ta me jok le claim se ta chok la salam ma ke ako claim ki pude tum kivir na kivir la ke la si la bang claim nai apram la si halatum the Ahom Association ta North Lakhimpur Ahom Association ta son taxi petition pidun lo amma hala Ahom to bang tipu gen ne to man khatrio se nang pini pu ron che dan tek pi ne tu ge khatrio akas se nang pini amethang dharmo nang pini pu hala tum pudun de jo ge chok ke de lalo ke ti pudun de alang li tum petition ke pi ho di alang li tum ti pudun de amma hala census commissioner Bangladesh ke talk apa hello you the Ahoms enjoy a very good position in Sibsagar where till comparatively recently they were the ruling race but as Brahmins do not as a rule take water from their hands I have included them in the last group. The Ahom gentry lay claim to the title of Kshatriya, a claim which, if admitted, would place them
above the Kayastha, but the claims made by Aboriginal tribes in Assam can hardly, I think, be taken seriously. Amasihala dak pulo, dak la pohelo je ahom tunge khotrio sigahang nuno, seta bamonatum la ahomatum arideng pen lang junji. La masi la ke khotrio puge ki puji sumkrum. Athema khotrio ke intuiwin pulayer. La masi reporter long ha phi ke klang amang ke la tum phan interestingly in the same report there was a list of castes dak put in la so petition pidundet pen census report of 1911 Farokre serke prakre isian ingkan a census a report along hadaki put thua bangke ahomatum dum pen jehuman puyo ke plan ku athema la tum ari deng pen ahom tum ari deng pen bamun tum lanjun jeke ing dei pik la tu pulaye amasil alang litum phan dum pusi sapon de non ta la si itum yong si netum ke bamun netum ke kayastho netum ke khatriya netum ke boisyo pule itum chuhang nun lo te la ke itum ke un evek pala ke itum ke cheplang lu itum Magi pudune ge nitu karbi adormo ame thang duk amat karbi nem helo nitu ador karbi nem pule punon karbi nim pule punot nim mane nem dame labange pudet eta niliama tha labange job iwan ko si niliama tha oke nonang lifani dia nanga jupo lasi labang so ahomatum ta kona nikah yang besar 61 na kona long latum la homa juga thorom kan ke bidun de der pore apply la jitu memorandum lo komento ni kan asa kopi ha la homa tum hai mona lai pul mati kona ni kan nga tu memorandum bidang 18 dak 1891 majo latum ke pidang 1891 petitioner kolani du amat 1911 aningkan lo result naik klang ke amat langsung kana so census long ke latung ta amena dhrom kai polo kabe amethang adhorom chipudun de la pe alo ti kalchi pa bidun de polo ache pa bidun de amat halatum man khatriyo ko chipudom bom lo amat khatriyo ne nang tu khatriyo kali pule bang bamun tum nang tumari deng pen lanjun jege puyo lama latum ban dum a kelas long si bipon kok pen isiala mangenon penang tu manga pudun do hai lasi non karbiang long ta hala sote pulutan te 1891 ani ka alam hade hala sote pulutan te non karbiang long ta 1961 ta aron banabe 1971 ta aron ban lakha konpe 1991 ta aron banabe ente itu aron ban sipore ki pisi hidolang te loteng matedi loteng la pula constitution jong si india long ke kroi pulotang te pini itu karbi tu aron ban kola lo to ke kala den lo de india long ke asamis pulo dharmo nirupik khode english pulo ba secularism pulo ende la sote pulo de karbi tum ta amena dharam chi ir nang pugete itu mana right nang pelo ke article indian constitution long article 25 long pulo mati freedom of religion namena ko pe dharam chi ir de karbi itu mani pulo te la so dharam amena nanta thap confident ke thap confident bangke itum council kachari kan singlo non kido atum na pini ani enta memorandum pak tapi pe monisi karbia khebir de na konta non ta itu mata thela te nanglim bilo puisala jom si non la bangso teng plutang te karbia tum dujima avema nangli 62 dui hilang ma avela so teng plote ha 91 census ke 5,62,102 tela sote pulutan te karbia tum do hilang mante butato ndake karbi ke pawedet lo lasi la solam ke chupen da lasi matha siksak hoi lo he
karbi ke pawe pondet tu mesti dah. Na penon la sola mangli tu mana apa klan nundo karbia khai ke Christian penle nang keman kali cini lubu pusi puhandi. La sisila mang nang hala kita lo kham na. Kita lo pen. Kita long si ke pulau tila ke nelile to kali dia mesti ho. Kita long si pulau La lada. Christian pa mana ji puna lo tok. Kita ke tokti ya ke kita long si tok lah mesti ho kita yo. Kita si tok lo lah kita yo. Dah si tok lo ti la ke hala se slope mesti apa hai. Slope 13 long la paragraph ke 4 long lo. La dah ke tok yo. Paragraph 4 along class period munit akhai avik dake ya munit akhai po alang le putu de khangjang atau lagi Te la sor leng phani lian ulang sa. Borsing rong phar phani lian tu det po. Borsing rong phar selang li la bang so komen ang pila jai ka thar sa also hom hari who had the convert from Aronban to Christian. Pini ke nin to la bang solam le ke than kali. Ceng silam mungkin. Karbiya tum bir ma kosan si ahum nangi bir der lo. Hala solam si nang cetam lo. Ahum atumata hala so ahun amena dhorom amen kacir e posipin ahum to dhorom abedel kerte. Kunalo ketok dok te ahum atum amena dhorom do pu Indian Constitution tok man. Tok te kacir tok Hindu. Non borsing rong farake hai ta athak si Aronban pucholo. Amena pini Aka certificate alang liya somar le do pusabe somar tai Hindu pusi nota kecita bom lah. Nang liro mata nota Hindu pusi to bom lah. Pulo tang de nang ke cengsi pilo klan nai. Nang census of India long opinion. Pini nang Chris nilita pini ka Aronban de. Nili no Aronban pulang lita Aronban je. Aronban alang lita. Pini ke nili tum ke Christian pen honghari kolam legawan kali. Non itung karbiya ke koson kibir chokma. Labang solam di non pini labang solong setan. Delimitation of constituency long alam na. Asik na do ike. Iri tum cethanam sedang pini la borsing long parka lang inang lang gumbom non ililang ipan lam trapi po. Nei. Alang li pulo Aronban. Te non Aronban pukona dat long lo ketoke census of India long dolo man te puthata. Bangkona kar disipini from ka philap long Aronban pukasi tok long lo. Nilita tok long lang nang lita tok long lang nang lita kasi tok Hindu si tok bom lah. Mope ni liang thala matiti. 1991 ke Aronban kona lo tok nang liang mahala borsing long pa kitab long lang amut. 5,62,102 ke honghari ma Aronban puke ave. Sita kapre kami Christian, Musulman, Sikh, both join long ke doke do. Te Aronban kona lo ke doke te. 5 lakhs to mana Hindu pincho lo mante. Nang lita Hindu lo te. Nang li kolo Aronban kete. Nang li identity nang siapa klang ni Aronban tu. Ni nang kroi. Sita nang li nura Hindu lo pini kan ke. Ni lita Hindu so na man bom lah. Constitution teng pen pulo tang te census of India teng pulo sini ta Hindu si malu. La ke nang ile kaninge nai galilo pini nitum delimitation alam. Ahuma to biposi pini akhe kang model lo. La so amena dharam kawe polo. La si sar jai ka thar sar kin pulo kar bia tum ta mena adharam donangji puselang li kaninge. La bangle nang tum ning cipi ko. Kita tak lesi kita lagi. La sini li aku pulang silang. Sarjai kathar ke karbiatum anim donai puselang li ke pini ninjelo komar IMP komar ACM IMLA minister tu ninje haima karbiatum anim donai puje census of India lo commissioner of pale rai ninje hai banglo ma borsing lo farkai basini lo konsolam karjelo karbiatum amena dhram donai komar amni lo kaninje ke Komar amni sikarinje hai lo protang te one of the ke la cuma sar charla. Labangan tu ciri nengi. Pi tu dharam alam mene tu ke citha nahi alam deke mangkali. Census non labang so MLA constituency kapabaji. Inglong aso phanang ke plagji. Inglong aso tum na tim nangi thi wasi bang ke klang lo labang so lam nang le agro lam cini lo ma.
la si pinia ni la anak kam ke claim la sona munit nang li long thai de loma non appearancing behan punoi nang li je karbi atumda amena dhom donai pu parliament no kaninge doni phanang li lam the nang li lam the paklang hai manang li kotha to nang li pini dhrom alam dak nang ke wan don nang li pini sar ke christian nu nang li pule pini kininge kali karbi tum amena dhrom donai pusipu e komaro kininge hai bang do kotha to komara ka tek sera bang si kininge hai bang do abang solan nang li tu nang cibitu nili daron bang pusipu bo athak seron ban cholo a choice choiling cholo sita law teng constitution teng census lo teng puro tang te iri tumha ke nangli penili pan chenglok hindu na pinchong elu alang isale hindu na pinchong ali komala na pinchong ke nangli ning dolo man te non 5,62,122 hindu pinchong ke komala jaiga thasa lo man te puthata ha la 5 lakhs akar bi inglo ma so phan hindu bi pinchong e jaiga thalo ma dai ge te puthato people of pinisar jaiga that kaning ge kar bi tumta mena dharam do nai moani si ahuma tum son jut ko ge pusi ba kaning je komala son kama tha bang lu puthato la si hek pen le nam to lam nang ning je dun tu apen dharam alam bang ida ni tum dharam alam ekana delimitation alam koson sinon dispuralom inglong asot tumatin ka cherailo la solam dipini ka chetang halaga kubiposi inglong sotundum sidul kas tumpini sip reservation ka cherai dam dera theke nang libo penai pulo non karbiano ta lason sinamar po 5,62,122 ke dake sidul kas pincholo constitutional teng pulo tangte Hindu के सिद्धुल का सतुम लापेन ला 5,62,000 इंग्लो मा सोतुम दो आन के लाके सुद्रो बा पिंचोंगल से जायगा था सातों सुद्रो बा पिंचोंग मनते जायगा था सातों पिनी हिंदू के पिंचोंग मनते लाबांग सोलम नंग तो निंची बितु बस नॉन ला डिलिमिटेशन ला थान परमिशन सकतो डिलिमिटेशन के दिने पोग इक्टॉक है हाला SC and ST reservation alam na lele. Amana ke ST bang ke awek bu nan tu kok lo mati di. Awek pun bang ke. Bahala non cak kali lo. Hala APSC advertisement long ta ST pe klang le jat lo ke mati. Athema ili tum kadu beta SC sai se lo pusi bang lakapon kan le hai. Census long lo te. Anke lage ka effect ji ke hala delimitation long lo to. Yo pu. Adhormo hala bang ke. Sudrapu pin ne bagai dharmo alam Hindu dharmo alam seta nange effect bahala politics along lo constituency reserve nahi reserve nahi di adhema ST pulote lage dharmo alam ka lila bange munit akhay alam labuyo ST pulote munit akhay alam tribe to mati di tribe ke bamun duta tribe lo pada ke top do mati di kitab lo ke top do bamun anta tribe lo lage pir thik ke tribe se lo la pusi top la pen non anda tribe la do bom la la pen ke sidha la abang ke la ke krishna si pinchong voi voi mati jala pinchong voi voi ke kalila hai sita la son si la da ke top mati krishna si ke salam pu ni si ke salam ge and although I am the creator of this system where caste system ke krishna si ke salam lo where ami thang si ke pulo sita nihel kalang la nihelo ka salam pu di pula lada ama hala so potsi non ilitum ki sung ia bangke la so ko delimitation la long lam tanang le rok lo la pen itum ST apan sakori reserve alam tanang le irok lo la pule alam bangke la hello anya non heli hala ahom tu malong alam da aku putulang seta kita pen ko ano por hipo soon they realize today ala ahom tu apan 1931 ini kan Khotrio selam ponder lo 1931 na census lo amat Khotrio selam ponder dan dakat tok lo soon they realize their mistake pun hala Khotrio ceplang nun det penda
Metana to get your Chichinilo. Official recognition as caste Hindus could hardly alter their actual social status. Office order penchot ke munit atum social status ke lar un e puchichini dan. Halatum bang khotrio cheplang nun detta khotrio kali thubok labuye. Bang khotrio tenge latumhan khotrio pu deng de bok. Alama dakitok ke lasonye. Amat angelasi ahom tum da aku chubhom tu sai lo populo pu. Apragateng le tum chi viana puyo. Apragateng itu soklong kabiata soklong pu anak lapen ke Mongolian roots pen pu Buddhist le itum jeplang tu anak pasi aku ahom tum aku tingwai tu la amat non pian ke non ke jeplang bangke la tuman Buddhist puta putute ba aja tu me pu mene aja tu mai pu lo mene serta ake ong pi tu mai pu pedan ake ong ahom tu man ke la pen ke alang li tu man khotrio puta useda than alia ke de amandon ke tai ahom tu bangke neli ka chinia tengke alang li tum la tai ahom system si aku ka akachipi mi thu ya phansi ke ka body no ada khotrio cheplang nun de ta than alia ke de pu ko ke da ngapain Islam non wang he Ukrojar la ST Parliament Constituency long kanan ke Lakhimpur Parliament us ST pusta orang la solang kana ho Lakhimpur ha muda ino do Boronson pini nang tok dondo tapi aku la solang mandola masa Karbi honghari arat doan ke from fill up lote religion adim along ke Hindu pu tok tepin honghari budget toki awar sai doima tu lagi doji la si doji sini itu hala census commissioner chief census commissioner lo memorandum submit dam nangi pu bong lagi la non itu honghari itu le claim nang pola al nili tu man darab dunji hai yok darab dunji nili ama tha itum ka tu ita rab dun karbi tu man rab dun nahi nili ama tha la si la ke claim rap pet nang po pu mo ke cheng men na nili pu ilo la ba ke tapi nako isilam ke pulo laban so alam ke claim nai ke tunai pulo tan de parliament long non ke dubon tu si claim ne alam ke oh MP ke japo nahi ke MP lo ke di kalau aku MLA tu si hala assembly long resolution ponan po la penda council pen isi resolution ha prime minister pen president ban lonan po council pen pola council pola salam resolution nai la ke la hello alam mang la hello upa mane bidi jokok titik la puya ngapain Islam nang li panan tu bosa je council atum jong si karbi atum si cari lo alang tum si matha paminan bodi morni si tum ta bir de je dhorom amire te non e dhorom amen kai bas givir lo kalang le non ahum tum givir de ke kalang ahum do la hele ahum tum givir da lo morni si karbi tum ta bir de ji pu banke posin non karbi ang lo autonomous council kacharia CM MP MLA tu po jini de ke te labang si Lada kuliah the Ahom social movement thus reflected the push and pull of two conflicting ideologies and belief systems. Mana belief itu hormo adi Allah sondas ucibung pring lu tahu. Puta kali ajar dong puvung pon amasi Ahom dum ada backward tu socially ke. No itu na so ke backward sih no itu han Hindu pun nak ada lagi. Kalang. Bas ini ni pulau tam te non council jab project resolution enam pu. Kalang. Council bel lagi ceng ni. Resolution ke nahi. Kalau sodong si MLA tu ponang po. MLA tu men sako MP dah ponang po. Kali lah MLA tu nge council tu claim tiket po bang kali MLA tu dia tak claim po. Lah solam si pulau sa. Kalang lo. Parliament lo mata punang mo kete. Punang po. Ako council tu ta President of India ham lo pimi kete. Piming bindong kipinang ya tumbang lu. Ipola tomnana tu pamena nim cepang kai tu. Mas petang dale. Lake ngasi non karbiang long ke thekiding atu ponan ke thek seratum tame mena dharon donangji pulotang te ke claim nai ke sar jayga thar ge abidi te thana lu alang ni nang than la ba phi jong si
Komane ani ki hope ningge bom lang pulo tang pe la ke karbia ke fan kelang ye bang alang li ke pini ningge dak lo karbia ke tum ta mena dhorom do nai mana do et loke muthe government tum pan recognize nani la so fansi politisa dhormo ke do loke dhormo ke do tang lo la si la so ke do tang ke indian ke isi constitution kim del matisa kalang te constitution kim de pulo tang te hala so te hong bidhana te si bang itum han nang thapon po non isilam lo from fill up lo pulo tang de posi Hindu Muslim Christian Sikh both join Musulman people do koke constitution te no mati non itum da aron ma tum ta hongari si ke bima kupima ke bima ya prabdin ban ke memorandum tok nai ke sar kalilo lake ki pudam nai ke hala kaningia tum ta assembly long ke do pronga MLA bang pihan punoi parliament long ke do MP han punoi non da kar biang autonomous council IEM penceng lo asia mission punoi ipolo ningia haile ke non itu ha lasi lam kaninge ipulotang dininge paminangi karbeng long rata non la inut bahini kaninge tapen kel tumang buduna ngelo jong si karbia khe jong si khe kan khe jipubo milang pulotang de prabjin pen census of India commissioner fund la karbia tumanim dunang gedotang pot non amen thap sirang nai puselang tampunan pu kali besar kalang apen nali pen kopi manon la delimitation apa papleng sina ni liye la hello ka mathan non karbiatum inglo maratum am kachirok tok nahi bang la hello ilitum han halaso dake Hindu si majority aport sidul ka sai selo puna bi pulong le dia nai kami Hindu Hindu lo pon nang sidul ka sai selo puna bi pulong le dia nai seta Hindu pula testa sidul ka pon da lailo lagi nang puri pun kita lagi upaya velo daksi bang bagawan kita te bang BJP tu ke pudai pulotang te pudam nang kok hai kalang RSS atum bongo sina tu bang ke karbia ke avelo pusi bang inglong so ke velo pusi la ke selam ke kita ke anga bang kita si kroi kalang kita lo kupin mari to kasu si kroi lo mati kalang kita lo hello kita digeta monusmriti rig bet lai hoi lo hello alam hello kroi lasi karbi lasi non pulo la penisela na enon halai non monane pudun lam dola ni di pen pulo Lukhimpur lam si bangti ane Kukurajar ST parliament a constituency ke non bangki ki irthu bangke Lukhimpur ST parliament pulo bangsolam men kwana hok sarla Lukhimpur Upusi pona kampang dang potang lagi. Lagi boronson terom sinanang kudu. Lagi ceplang ni bu, hello big yang lah aku lagi population dah lapu kokrojar na tu om dagrai ni pola pu bangke. Lason di bonsa. Lagi ceplang ni mana vi thaparet puchan na lon parke. Klaim dah hai. Boro dama pinggir ya pan lo hai. Klaim dah hai. Biji puchan na lon parke. Kela tum jong se Lukhimpur ra prote boro tum hai ne lo ke. Lapu po. Hapur boleh bang ke om nak boleh hapu ke. Hai ne tu lo ke. Hai ni lo. Boro de non ini dah hai ni ke. Ante IMP dah boro leader tu ante. Kalang Soronia ke. Soronia. Lagi dai prote kicam ke. Aprang kopi akai lo ne cini ni. De Soronia pakai horon ke en bah pemati di. Kalang. Horonia pakai horon ke en ke hala nilipo le horon ke en dun hai. Hala son pulong plang along chai nong hi bat po la pen bo brahmin ba keng ching roi si lang pijun po la sa apot ke di la sa ke kroi ba ritual lagi horonia pa ke ritual munne ta khai gali lagi kali ni ha po tapi ni selam masana ni khana itu la midhi polam nang pu vera mang ni ba sap non ni bang pensi pa clear pa penali pena clear na Saat tu madel lepini midhi pugir kalilu. Duh pigil. Karbiang long langdam sina. Karbiatum si Assam Columbus tu. Lapen karbiatum ke largest population mane ke ong naya ke karbita isia khelo pusi hala so hori tuman Assam long ke tuman bang British so ke tuman ang lakha pon. Ende pini karbiatum
eng long asuatu kuam si pini ke dolo ada Assam long kata minority te hala bangso karbi kona lo karet kente bini hala bangso karbi to ke komane ke wet pulo saran poson si midhi je toklo dal se toklo deka je toklo mame ke bora je toklo kulita je toklo soikia je toklo kali masa Alam lah. ande kupi pola je toknan ko kente Singha pa ito lo. ipola je toknan ko kente la bangso adhorom kabe pon mena dhorom Celar dun de. la solam lo kente nang tu nang dhorom ami pusi pulo ke tapi bang dulu eta sekarang tu mungkin abi nang tu me sauru nang tu jong si akan si doi pulo tante nang tu kar dipen celaroi pulo ke la so si pulo mati alam asalom sa Methang thorom ni tum dab do ke pudun hai nang ji. pudun itu pulo ke Pudun vek lagi. Pinong ni. la si la hai alam pen mangke non mandri no la pen non hilang pana la dilim sana mana chok masa Chopo. non mangke Mungkin kaciri dunia alam pa helon ni puya di. kaciri tu nai Itu bhan la pu man SC reservation pu yong si na pu etlote SC constituency schedule caste constituency pu na pu etlote la six schedule ka vedet pu. Ase six schedule ke schedule caste tu man ga liye. Ai Allah kita la council da autonomous council da velo MLA reservation da vedet pu. ST reservation Kalau ST reservation ada depo, MP da reservation ada ST bangke. la so teng mute avelo ha 5,62,102 teng pulo tangte ST reservation avelo Mungkalang lo. MLA ta avelo so teng pulo tangte tela ke mala dai gente sa jaya ga thalo ma dai gente ha la si ma tha pame nai si isilam menona le fanal de po isilam men sini levante mo ang deng man sudah alam tala la chek pe tum na na porta dolo nasi Madamu, kita di Sinanggu. itu po na le ko khato nali na pidik pula matala so ko kake Mene nilipudan ibang alasan da Karbelong East West antara so Honghari pu so bang so dormo bang si ikroy. Nasi la so bang si itu mangke tiputim nangko. Kana. Honghari pu dormo bang. Nasi non puta sulibok pule. Nasi monon pita la so bang si donang do tip nang po angkeli tunta so dormo ke wir welu. La pe itum facility da long bombo bom delu. na pe ni selam lo la pudam pulo tante he alam polang ni pula ma hok lo ke la bang so drama men jong si padoi pulo tante mo heta pulo mati census of India a commissioner fan lo pale nangi ke pale nai ke jayga thar sale pale nai gali ke pale nai ke council to people pale hai det kente assembly long bang pho MLA dolo people pale hai det ke parliament long ke komal ke itu makar bi MP no kente people pale hai det kente hala pana jude tha labang solam ninge ja aprang si nang itu matha pamit halama nang jama apong tina jaiga tharsa ra dhromalama men pe nang tum ki puber baga chokchi nang mena kana prang clear vision chi ki tha ni koloso stis long si dolo koloso ang deng long si de dolo hala bang le nang chi matha de tha alang lehan ki puya lam ang kenang tum ki puya bang kenang tum le dam de la pen chok che pusini nang join nang limena koloso ki tiguri long ke do nang le pini pulo aron man pulo te constitution nang le pan aron man punang hokloma census of India lo nang le panang hokloma hala bang solam nang le prang che matha dam de tha Binyan itu meningkat proxy cap atau selo karbiang long kalilo Assam long kebang ceng karbi itu si pini ke lakri siat pulutan de kupia polo nan kabinet ke itum ta mena dhrom amen ke chir thek thek ke claim thek thek po si pini la sona ne mano gente la manan tu matha lo mente non a homa ke to pipolo ke vir klum gente nang mena dhrom ke chir thek thek ke chok ke la sar hon dong jong nei ne ha people of council to claim thek thek to nana jong lo mente MLA to a phong minister malu people to claim le ke people na to jong hai ke ha
assembly long ta karbi tu mang selo people la bangso karbi tu manen adhorom donai people paning je hai det kente ha la bangso lam ninje pamitu nang itu ninje pamitu la bangke la so jong si karbi tu jong si amena be pulotante la ke bit kohi mupolang li post tu kente khong hari che toklong nei pusit pulo bina tum ka ninje lo khong hari che toklong nei ditum na khroyo PSLC pen ke kai ka karbi ke vir veder nangji englo aso vir veder nangji pusi kai ke ta karcha tumlo itum karbi ke vir klung nei putong tum pulo ma ha pini BJP lo gedo MP MLA ASIM to pol ninje ida ke la so putha karbi pen karbi ta ke kham tin ji puchar ma nang likhe bang vir pom punang tum la solama tharam lo mate putha to la si lam ninje ite ninje pame nahi kai ta sarafa jaya gatha le Christian pon la potan ho jaya gatha le lo la bangso jenta plan prupu la bang solam ni pini la bang solam men pachini pon deji la da di nili ka porheta nili le to ki tapali la Indian Journal of Thai Studies ke to patum ke Institute of Thai Studies and Research Moranhat Assam la ke to tum do la da anu ka la so abang ke to ke inut ke Bhodresor Bokatial pute yadi Bokatial ni mata homo ampela la non ni ya por here bang Nirola Buragohai sige to ya ahom tum si to Nirola Buragohai atum sige to la cái mấy cái này lý cái to bong bong carbon cái lý kia apa namun hai na pusa jo momen promanti prak news along si kipi tisa kewanji MP election hokke Kukurajhar ST parliamentary constituency pavedensi Lokhimpur constituency si Selampon poputisa tela paso akik ke video ta thek lage burut na injulo ke ke sum lo la to tela sola ma ge wen pulo ke kupi posi ki sum lo la theke labang so Hindu ka che tok na pulo kali masa ala tu ta che tok dun da dikile bo do ke to Hindu do ke te Hindu bujit komon da te nonge man ke apor na lihin pen aku puchilang mana korom la karbia aning ke kroy karbia long is west lasi itu karbi tum karbi ka pejo laso karbi aning ke kroy tum an ke hong hari pa men pensi men irsi laso donang po kita hong hari po bang den ne liya ma thai di ala is on a problem la da hello hong hari pu ge sanskrit alam ge mati ne li ga ma than te te karbiat adharmo pulate adharmo amen ta karbia alam the pe nahi karbia adharmo pama sanskrit punya pulate lage ini dia pudam mana sanu mane hong hai mane arnam pen hong hai kian a hel so masi hong hari pusi pudam kali hong hai pulata hel puta संस्कृत अलग ले लो लता लवनी तो मत हो ले ला सलाम ना से हाला किताब नहीं तुमके सलाम हो दी ला सी कार्बी नेम बनी तुम टॉप दे कार्बी बोले ते कार्बी लो नेम बता कार्बी हब दो लो कार्बी अलम थे लो ना से कार्बी नेम बनी तुम ला सी टॉप दे नीम बता टॉप में है नीम बसे ता टॉप में ता नीम बोले ते हाला नियम पुपेन पे पिने ये चिदुन कोई ना ना ला बोले amasini itu name ki et babang la hai hade akhe mahala religious puta name ki et babang si religion ni tumba ke mane majority laso sigilang dam le hai kabel long is where ni tum dam e lo lasi hong hari pamen lang ir tipena tipena kuya chok la ta nelita opos pe mote mumbang akapre kum ne opos dun net na khoba pinawe ke apota dolo nasi pinawe bangke litum lan bele tum tom koma apota dolo nasi alang tu mana churo lo nasi pini pen bangke isi kadoi da ning chibi ke nang so lo te ke bang jia por itum ta ke chirok tok ni nasi tu masa pen penang kosom si ahum tum kiwirma hala solam le teman clear pe teman kan lo
kosan ipini delimitation akam na claimer lo lata ali tum klardak pen tum sana pachini pollo tasira bangso tok shona ngalang tum ala phanta na tum unan ke ra lo ke ponji afana tum ta pachini poningoy nini tum kalilo na tum ta la bangso ar pudolo ke claim dia bangke tasi kadok eta la bangso kachisong kachira lo ke na tum ta jakong hanang piduna kenang sorlo si pinang we tu masar han lana porpen rat han lana kan dayalo li pana churulo label polang li to biasang ho hanstame pini tu malong rara han pini labang solam klar dak pen kapachini alam ke than pon thekwale mana churulo si pinang we ke lan sini tum rebi cheglo ajo kami kardom Pardon.